for the fight with me. So we really are grateful for your kindness, your your welcoming, and we really had a great time here in Maglai. We are really happy to have built this project and to have made such things for you, and we really keep that in memory for many years, I think. So thank you everybody, thank you a lot. On bi se želio znači zahvaliti za naše gostoprimstvo, za našu sve što smo lijepo uradili za njih, što smo im pokazali Maglaj, što smo se družili s njima ovih dana dok su bili ovdje. On znači govori ispred njih šestorci, ispred njihove grupe. Kaže da im je jako lijepo bilo ovdje i da će se još dugo godina sjećati ovog svog puta u Maglaj i da se nada da ćemo i mi jednom posjetiti njih.